Kiliziya Gatolika y'i Roma yabonye papa mushya usimbura Papa Francois uherutse kwitabira. Uwo nta wundi ni Papa Leo wa 14 akaba asimbuye Papa Francis. Papa Leo wa 14 amazina ye nyakuri ni Robert Francis Prevost w'imyaka 69, akaba ari umunyamerika wavukiye muri leta ya Illinois mu mujyi wa Chicago. Yahawe ubupadiri mu 1982 ku myaka 27. Yabonye impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko ya Kiliziya droit canonique ayikuye muri kaminuza pontificale ya Mutagatifu Tomada. Nk'uko bitangazwa, Papa Leo wa 14 imirimo ye myinshi y'ubutumwa muri Kiliziya yayikoreye muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Peru, aho yabaye umusenyeri wa Chiclayo muri Peru. Papa Leo wa 14 yarasanzwe ari umuyobozi wa komisiyo y'Vatican ishinzwe Amerika y'Abalatini, ndetse akaba na prefet w'urwego rushinzwe gushyiraho abasenyeri ku rwego rw'isi, iyo bita Dicaster des Évêques. Mu mwanya yariho kuva mu mwaka wa 2023, akaba yarahishuriwe na Papa Francois asimbuye. Uyu papa mushya Musenyeri Robert Francis Prevost Leo wa 14 avuga neza indimi zitandukanye zirimo Igitaliyani, Icyesipanyoli n'Icyongereza. Mu by'imitekerereze, Papa Leo wa 14 afite imyumvire ya hafi na Papa Francois ku ngingo nyinshi, cyane cyane mu gushyigikira abaciye bugufi bintamenyekana ndetse n'abimukira. Yigeze abisobanurira igitangazamakuru cya Vatican News ubwo yavugaga ko umusenyeri umushumba atari uwatoranyijwe kuba igikomangoma kigomba kwicara ibwami, ahubwo ari ukuba umuntu uciye bugufi, umugaragu w'abandi, kandi akabegera, akababarana nabo, bagaterana intambwe z'ubuzima. Ikindi yagaragaye ko afite imyumvire imwe n'iya Papa Francois asimbuye, yagaragaye nk'ushyigikiye ko abasa n'abirengagijwe na Kiliziya nabo bagomba kwegerwa bagahabwa umugisha. Cyokora bivugwa ko yagiye yifata kenshi ku ngingo igendanye n'abayamana bahuje ibitsina. Ahaho ntabwo yakunze kugaragaza neza umurongo. Mu 2012 Musenyeri Cardinal Robert Francis Prevost wabaye papa mushya Leo wa 14 yari yagaragaje impungenge z'imico yo mu burengerazuba bw'isi, aho bagenda bashyigikira imico y'inzaduka, cyane cyane yaba baryamana bahuje ibitsina, ndetse n'indi myitwarire yo muri icyo cyerekezo. Ubu rero papa mushya usimbuye Papa Francois arabonetse. Kiliziya Gatolika ifite umushumba mushya Robert Francis Prevost w'umunyamerika, akaba abaye uwa mbere uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu akaba atari we warushyigikiwe cyane na Trump, ariko Trump yavugaga ko washyigikiye umukardinali uturuka i New York ariwe Timothy Michael Dolan. Cyokora ntibyamubuza kwishima kuko we nawe ni umunyamerika usangiye ubwenegihugu. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.